afi ye hwe onse no say yimunsia no o say enti wonna so enye baanu bio na emom oye honam kro enti di onyankopon de abomu no ma onipa biara entitim ha ansam bebre wa ha nanso me bone tofa enti di onyankopon de abomu no ma onipa biara entitim we na aye ye slogan edaya no enti di onyankopon de abomu mo bi entitim tie ma mumu sa question ye ka se ni nyame de abomu a dedi kan wo ko hu kwaku ana ko hu yaje net no obo mpa se urade memfe mpade ni wo amon pa ye wo de honam fam ne ko ye keka ye ne fa ye o kwaku ma so ma ebi munya o wo yi nipa 100 si ho a ebi obenye mu 10 pe na ehia wo momfe mpade enso enokra no ni o ha kakra o muso na eden a odo ho yes ene obunsam eden a obeba abesahwe but ye mfri ni nyankopon de abom no ye mfri onyankopon no ebegu mekacho ebegu enti mipacho ni nyame de abom na ne yenso ye de ato ya no a ye de di dwuma no mipacho mfumso wa ha tie emusa o se on se ye de asem na no kwa na yenimu emusa o se me a mesum nyame a meye gidi nie se mihia okomfo ba na okase wa sacrifice ne komfo num na oba krisosum enti no opeme mani nani geme ho enti menye no ho ade na menware no a mepacho enu nyame de abom wo ho ebetimi abasa se nyame pese wo sakra no free akom no ba yehwe ni you nye niema nyina na free onyankopon two things ebetimi abasa ebetimi abasa dabi obi na no ka se wasakra opese obanyame mu no minsu jimi ma musa nyankopon because angel of light wo ho ada so obetwa ye no ho sa marine spirit for ontumi Jezebel ontumi manema nyesa so ho etimi nua utie mi se me kware konfu be ye onu bie na no ka se wasakra no opese oba kristo so mu na nyame di abomana dabi so far as say ma mompa ye erode facha me insano so far as ma mompa ye mie mensem na ma mu se urade am fasting anka ho ne na ma hu se efri nyame na ma nso ho da ye bi no da ye kora na taps group nsam so tumi ne ho adi kyo nti ade no de eyabotre so eninti no me pa chowo ma ye hwe nsam a ye ka ne yi me ne konfo ba no o se won na ese se wasakra ware no nyame nim enti esase nyame nim ni tin aha no wo be kire me se oboapa na oka asa enti aware mu mehu ne ebesie enti ya me yemie no nka se ni nyame di abomu no mo bia ntiti dabi so far as onye hu ni yie ne de nka bi ebie nso tutu ni dwamamoni jantre ni ba ose wasakra ena wo kristo ni wo se wo asakra kra obeware no enti no mi busa se nyame di abom uhu ye dabi uhu ye dabi ena ebie nso obi a waware ye jai onka no kra nkyerɛw ni nyina ye huhum asɛmenu enti na wo fom no wafom no me say wafom wahia na soro dem wase wasakra wo ye holy waba holiness mu so me ka se wa wo mienu ewe kurase nkwala ni go wanka no kra na nkyerɛw opese onya bema bi so ni mu no onya ne nsakɔ na no nti no wo twa ntro na wo ka kyerɛw se bema no akɔbɔdwaman enu nti ena onam ho kwa onware ye enti no na kyese ekwanya ewo ha obetuma aware o atwa ntro enti no aha no ware ni wi a untumi nka se nyame di abom enti na mepa chonsem bi wo ho a ye nhwe ni yo ko Bible say nsem hunu bia obeka no bebu ho aten ade ni mfiri nyame nso se efiri nyame enti ye nhwe ni yi ansa na obeka se nyame di abom no mo bia ntitim no hwe ni ye do atwa ntro enti no aha no ware ni wi a untumi nka se nyame di abom eti na mepa chonsem bi wo ho a ye nhwe ni yo ko Bible say nsem hunu bia obeka no bi ansa na obeka se nyame di abom no mo bia ntitim no hwe ni ye do obi aware di untumi nkotitim
But what woman dada no men can say ni nyame dia bomu no wa mu sa nyame agi se wo ye bold na wo ka say yes we dey me fasting we dey me hu ye we dey say ni say nti aware dey ehia otwen honhom 1 year 2 years san wo hu pass o wo dey ananya dey nye 6 months asem enye 3 months ebi bet ma yesa but enye 3 months ne 4 months ene one day kra wo hia ne na ofri nyame a fine but to boase na ye den a ye funu eti se nyinsen suban eti se nyinsen ebeba ambo wo mpaibo ene omodin mo awrade gi kyereme ube hu ni nyina yes adia odu ti bekwa kurura baabi ye mfa yeti nwura odu bekwa kurura owari boni mu ama wo ye ho hwe enye ye mma enema bebre esu emema bebre so say my be life ema aware pa de ho odin memma bi timi nua ba wutie mi a wunya nkwa aware ma wani mra wo ho so ipacho ma wani mra wo ho so mesewara to boase fampaibo fa kwanche fesun seni wani abripa se komodo na ope bibia die no sa ekom no menne wo wawari a wo hwehwe mu yesa ukofa marine spirit for mai bi bema ana oba ukofa marine spirit for emema ibia enne wawie ya no no odisa beko he ono oba se obewia no akunu ase ya soma no ni hunso akọ ho on se eba ni sa na emra na yiwo eba ni sa 120 no yankopon mra na o kase ni nyame dia bomu no na yiwo enso ni nyame na di bom na che sa so wo suma fidie na abo bi di ni na akotiam ayi no oya ho hwe nye yi tiaji se mpaibo a ni nyame pesa sane wo ama bema no obefa baabie ebi kransa bema no ha wunhu ni bio unhu so aware unhu so wa send nke be ya be ka se oni e wakoba dwama na so akọware foforo nti unso tumi ware so ohu nti sa dia obecheche wato ho untumi ware bio da sanse emra na cheche ama be ma foforo de ne ho aka ti minu a wutie me wani na ho ti men ka se ni onyame dia bomu no mu bia ntitim emfri nyame ana maka medical ka cho se wanya do ho akohyem utitim onyi agi se onyame no a na bamu no ma wakwankyere so betime gya na ntumi nya onso o se asem BNT mitumi gya na o se daabi nyame ro ni pefesa ware na wukom no ni nsanim mimi die ba kwa mikom se ni nyame nsanim so na minim anifra ho mpaibon kakra no nyame no a eda ne ho adi chems oba no se no tio se no oyo enti utumi twen ho ana se utumi etnase so yo afhwe enson no o se ena o ka kire no se na adenti ena Moses share se oma awarja ye nwoma na wonya no no asembisa na obusa Yesu ena Yesu kan se makoma dinti on kawarja ye ni ho but aha me pacho mi wie no ma kirem nyankopon se se de sene emmema ni si ha ma no pa de ka kire o mo se o mutumi ejai etna o mo baabi enemre mu no kra no Paul wansi ano kwan Paul eme asote ewo Korinto for 1 Corinthians chapter 7 okinkan kwase ho a o me asote se wo sei obi anya akwa na obi anso nya afna nkanka ne ema no obi ani ho ya afna tie wo oba ukunu tete wo pacho tie ni pa o ema yenso mfa ehu eni akwaye honhom bi ento so na menka se ye yesima minya aware ye bijano aminue ye na se ni tie osmafo Paul na eka 1 Corinthians chapter 7 o de kan verse chapter 7 verse 1 wa kopimase ho no o kan se oba enkenya aware tie ni pa oba nya aware be ma unso nya aware basa anu odin ti se Moses no mu de yi se ne Moses ma kwan se o mutumi nya no Paul so na eka nyamo nkonkon na Paul so kan se be ma no wo tete wa pese o du ko wo mu dia ene atwe wo ho jaware na wujayi a men pese wo be ware bio emre da ho no because atete no doso atete na free be ma no e doso atete na free oba no e doso se wujayi a men pepre wo ho se wo be ware bio wa yemfom so odu ti akosha ware a yemfi etinhye mu enna be ma no wo hu se oye marine spirit man o kuku bi a enye kamakra o kuku bi o de tewa koma nti odi jai na kwaje wa home eno no nyame som cause nyame nim se
aware no what a wrong meat I mean him say aware no would you take a baby a tin share why am from so where mono one more needing one yashi in our fitting I see you may fenya make one so the aware and so name sending doing the right thing in the wrong way doing the right thing in the wrong way right thing is saying right thing is say yes me the Bible yeah one the wrong way is a wrong person be money wrong be money wrong the wrong way so to me there's gonna be a massive American say doing the right thing in the wrong way or doing the wrong thing in the right way wrong thing in the right way wrong thing is say oh what in saka ho ebusiafo ehunu ufiti ya matwempena ba na nyinsen ababem ene tibia no ye pressure say koware no on say we yesi yensan kwa another part so